os on tiok na ni on anaya so he sin na yan de on hat na on na do diezmo nakin on at os on diezmo pongria queen on at os on matin nai kwentan ana kona yu ko os on so then that yang ku se ni san ni komunin anan dio ko diezmo di ka tsana ni ka tswa diezmo a komuya na makan dio kon ana kona yu ko ta Jesucristo de mong on me yang ku se ni san so he na ya punto na dengwe Génesis capítulo 15 que versículo 8b tache versículo 9 onat os umasana Abraham belon a judíos a hebreo pues anatom anin ki na kwatha chingwi nhau Moisés yo nan kim hinan kya ko os Abraham tiempo diezmo no pues atena to do Melquisedec ni komuni Melquisedec chingan sikna chan hatna atena to do Melquisedec ni ko nhau chan ate ni jutu ni mikya chao senge komuni kwa ta Jesucristo tu ini chana ku ngile na nam at ozong komuni ki ya Jesucristo na sikma ni no Abraham do Abraham tiempo diezmo cuenta siana sa cuenta chachos au na nyo nakin o kenin ki sai na ko na ku sientos au na nyo nakin o do kias au ni no Melquisedec ni ka ana ni ka swa diezmos ni ka swa nan kenis ang ki sai na ko ku sientos au na nyo nakin o sa au na makun hao sa au na makon nyo a cuenta siana sa o cuenta thau na ma bé chẳng như thế nên anh kỳ sinh na có quý xem tổ bốn kia anh sống đi cuenta ở trong Abraham sa na mình número ng bebe mikni ko muinin anamakaan diyon po diezmo o nang kia ay kisay na ko na quý xem tổ sa na ko ton nhau ấy nakin os ko nandun ang ta Jesucristo ang tinyoya segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 chachos alamatsiu kot os o makaan kia kyo nan kos ang to nas words ang kwenta os ang gate os o matiok nanin anakon kia kyo nan kon ang ang ba matsin na kwenta chacho na nayan kia sa kwenta os ang ta singan tenit ang ki sin na kot yan ang matches ang doon kia as ang nin kwenta os ang Hebreos capítulo 10 versículo 15 tasing versículo 8 tasing versículo 15 Apostol Pablo matsinay na ang naman kia ko ano ang nakits ang tomatso na Abraham tingkuy ni kyo Melquisedec do tiempo kisay na ko kukuy siyento kwenta chatsos ang natonyo kwenta chatso kyon soy tasing kwenta hanay na hot ko kias ang ninong Melquisedec do Melquisedec tiok na ni Abraham suwet ni na nakona na yan nakin oba ho nat os o matiok na nin anakon kia kisay nako nakusyento kwenta os on Abraham Diyos anami ginanhi na masik ma Moises masing thong ang yonan niya Diyos anami gitanhat on na makaan kia nansik oanik os on Diyos yan na mache makaan kia nakatwat os on na matiok na ni huchat so sway na to sik na Abraham na kia na kising na ko kukusentos on na makonyong Biblia tika so na to sa hohaya na tiwa na Abraham sik na mache na mi gitya na te donde dati to bando dati to ai to kia kỳ say na khó na quý sentos ông na to tino ton kia es ông ni cuenta cho ông cha ho he con ya na chat son ana con ayu con ông chat son in ana con ni ya Jesucristo maka ang kia ang kỳ say na khó na quý sentos ông na to tino manti matson ông na ki son na números capítulo din ông chon de versículo 8 quy ta say versículo 8 ni nan a levitas
mantin ani maka ang kia ang kisay na ko kuy sientos ang nakotonyo Nikni ko muy ni levitas anak ko tha na kiwats ang anak ko din hau na kiwats ang anak ko na nay unat ang chana pastor evangelista profeta apostol maestro son anak ko din hau maka ang diyon ko diezmo maka ang kia ang kisay na ko kuy sientos ang nakotonyo kwenta ang gate ang betiok na ni ho Giho he maka ang kia na katwat os ang Diyos ang nakotonyo Ho ang kaya ni kisay na kia kwenta kuy sientos ang nakotonyo Manti maka ang diyon at nayan as ang namakyasa na dudies mo Mandiwan at kwenta os ang so juhong kuy noelis ang ni sa ang ni kung niya kwenta na anak kong asyan at os ang Kiho anak dahil na kinayang kwa Kiyo ayan na dahil niya na kwe Kiyo ayan kon awen o na o tsong nandin ang chin sana sa ni tikia min kuits na matsinay o na o tsong tigwana nan kas ang kyo na biya nung ten na ko na yung kot o tsong din dan isa nam ang pasto kon ay na kyo na biya kakian asa nakibat ang bây giờ anh điều còn là nhiều xuôi là chỉ xóa semana mấy là ta na chỉ anh ni sa ho on na ya maka anh điều diezmo nan kia sa na kisi na ko ku sentos au na makono sa tu kia sa ke sa bes a sa chỉ bo na tin thau sa sa min sana sa ta na chỉ ko che sa ta na sa ko no sa ti bây giờ nan kia sa na kisi na ko ku sentos au Gye tak nas ang konyo sa tak nas yang ko te sa tak nas yang ko che sa Gye ho huan do adies mo Gye sa ni he ni sa na ko sa na da konyo sa o kwenta sa na da tin thau sa na sa yang min kia sa pasto na masitio ko na sa na makonyo ti kia sa ni na ya na ti se ni o na ya na ngal awon o na o sa nan den ang chi Ani makan oi chia na yan sa Ti noeng ang chke ni Ti noeng ang nakate cheng na bindo nan an ti seo Numero na nande Mi kui ho so ti nyoya na Os ang Makobin ang na ti kia diezmo Sing na to ko tim thao O sing na to kon ae chia Sa hon chan ni sing ti nyoya na kin o na Os ang mek o matiot na nin anak kon kia Kisay na ko kuy sientos ang nakotonyo Aumento ya Deuteronomio capítulo 15 versículo 15 y versículo 15 de Malaquías capítulo 10 versículo 15 Matsoa na otsong Ndiyo nanin anakon kia Ta siya si tuwi otsong na binsang di Na matye na kotsung hom Na matye na kotsus om Na matye na koteku Không, và có ní bên Get out on we know Sau na nhiều na kim nói xin ta Xin na nát ni có nắng bẻ na con kia Kỳ xin na có Quý xem tổ sau na có tổ nhau Sau hồ quý chú quý hồng mà quạnh đã Đó mà thon ở bà Thì nói ông nó tiêu na bây giờ anh kia kỳ xin na có Quý xem tổ Sau na Đó có quỳnh thông Đó có nhậu xong kia Xin na cho ông điệu na niu Xin na ông xã quý chian đó ông quỳnh thông Na khô ông na đại tinh thông Hỗn thế ông na kỳ xin na kia Sa na tạ na chian có chế Tạ na ông có nhậu Tạ na có mẹ Thì nói ông nó tiêu trong số cổ bị ông điệu na tí kia kỳ xin na khô quý chian tổ Chỉ tiểu có quỳnh thông Tiểu có nhậu xong Quý chú quý hông Ni xin mời anh điệu Nakita ng Mateo ta Jesucristo sigma nan anak ko na yung kot ang teton a Judíos a Hebreos na soe nan kia nan kisay na ko kuisientos ang nakotonyo sang hos ang nakotonyo no Diyos ang nakotonyo Mateo capítulo 15 versículo 15
ông nát ở trong mắt sọ makan akan daju yon anaknya ni makan tinti on anaknya ni makan kia nakin au yo kwentan anak kon yubi ko sahot ti noy de ona kon a yo nana masin kon a do hunya ona matso ti noy de nana masin kon a no ni matsin ne anak ko chat so nana masin kon a na kon kia ai kwenta ở trong ti noy de na kon kia ai hun ở bạn ni ka so na ta Jesus chung được thế ko chung được chính quy của nan mà cả anh kia anh kỳ sinh na quy xiên tổ sau na có tổ nhau ấy mandi mà cả anh nhiều ấy na apostol Pablo quy na tổ kia của ông na ông sinh mày ông na kia của ông hụ na kít ông na macho segundo de Corintio capítulo 15 versículo 15 que casi versículo 15 Geha mình quý hông cho cô các anh ông teo nán kia yo cho nó biết ở nán thì sẽ ở hai cho nó biết sáng kiến coi ya mặt chia đồ cho chia là mặt mà thì sẽ nó đồ mà thì biết là mặt thì thà là dạng quyết nội đi hôm qua ông là xin này apostol Pablo nán kia mình quý hông thì cả ông teo nán kia cho nó biết ở nán cả thì sẽ không cho nó biết sáng kiến cha đi sinh á cút chia cho nó giảng thì sẽ đi cho nó giảng thì đi ông chính ông ba mà xích mà mình tay ya số hệ na chả cho anh mà xích này ông na ở trong sao na bắt ông na tổ năm á anh mà xích mà ông na ở trong thì quên bé nhưng qua chỉ anh mà chết ông na thì sẽ anh là cần đại anh pastor anh mà xích này ông na ở trong mà cán tuổi cuối chỉ anh là giảng na tổ đại quên thâu xong tổ đại xin ta chặt số nana quay trong nana qua nana quay áp anak tu na yang ông ni sao mình quý pastor thì chỉ số nan cả ông kêu na biết mong tên anak con ayu ở trong quên cái na hú thì ni trả chia ni khó chơi chặt na quý anak mà xin thông hôm nay ông na con đẻ ya số hệ ông na ya na khó ông na du diezmo ta ở trong cái tiệm na ni chặt số nó hệ sana nhiều nana ni na nang tio ni nhiều tio na khôn ông na masin na yan wa ya nang ti seo dia número na so kan ông do correo na yan na to yan ti khâu yon ông đó là nang tia yan na khôn ông ba